Shadows on my back, heart full of questions, faith under attack. Bills stack high, friends act strange. Storms in my life, feel the wind and the rain. But I heard a voice say, child, don't you worry. Peace in the middle of the rush and the hurry. Door wide open, love never runs out. Step through the word, that's what faith's about. Prodigal child, but he welcomed me home. Put a ring on my hand, said you're never alone. Table set heavy with mercy and grace. Tears wipe clean when I look at his face. Everything is alright in my Father's house. No more fear, no doubt. We gon' sing it loud. Everything is alright in my Father's house. Praise pour out. Let me hear you shout. Everything's alright in my Father's house. In my Father's house. In my Father's house. Everything's alright in my Father's house. Where there is joy. Where there is Praise the Lord. Hallelujah. Glory, 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 Jesus. Pack our things. Amen. Ya patalo fatu ya ile ai ngole tuale nei vai ngole fiafi. Ya ma ufalo fatu ile suafa malumalo Yesu Kristo. Ya ma fai fo no tatu to e feloa ile nei vai ngole fiafi. Ya ile lofa ya mleanga le yo lo tatu ali fa lo Yesu Kristo. Ya le nei vai ngole fiafi ya se ta te pene ta pese ya ona ta fa solo ile ta onan pe una yai. Praise the Lord. Hallelujah. Glory.
ia vi Each ia season, ia our ia growers tua. bring you only the Ia freshest nei vai seasonal ngole produce. piafi ia Like our New Zealand grown ia te au lea batele e ta tawai ia e toi whaatalofa atu ai ia maufa lofa atu ai fo'i ia te oe le a inga pelo le atua ia i le nei vai ngole afiafi whaatalofa ia i sungai whaafiangainga ia maise ai fo'i ia o so se tasi o mawhai o nā tātou mafutaina le nei au nanga ia peo na masani ai. Whaatalofa fo'i ia i tātou mātua matutua ia le ngata fo'i lea o e kalesia, le paio e kalesia taitasi ia i sungai whawhiangainga ia o whaletua ia whaapea fo'i ia le malosio le ainga ia lei whanau matipulanga talamou. Whaatalofa fo'i ia i totono tātou maota ngase ia tātou ainga ia maso o se tasi o whaata otolia ai ia ono mai fo'i o le tino. Ia whaatalofa fo'i totono whale pui ia pe a whai o maua mai le tātou au nanga nei ia whaatalofa ia te oele nei fiafi ia maulo manatua atu pea o tau uma i talo sanga. Whaatalofa fo'i ia i ministry ta i tasi le latou ngā luenga o lo faya i le aso ma le aso ia wale whaatino ina o le au nanga ma le bala au wina au wale atua malona fino ngalo. Ia, ele mawhai foi o na wha ngalo ina ia le whaatalofa ia sa mole atu no pele ia a mata mai lava ia i le taitai ia po le whaatama foi o le atu no se o atu se titi ia whaatalofa atu i lo o taupa ia ma lo tau mamalu nei vai ngole afiafi. Tātou a inga uma ma tātou wō whai paanga i lunga le nei upenga ta whailangi ia e whaapitoa le whaafitai ma le whaatalofa ia te oe ia awa o oe ia wa whaapena ai ia o nā tātou mawhai o na ngā lulue whaatasi ia wala le upua le atua lo whaatino ina. Ia whaatalofa fo i au nanga taitasi o lo lātou au ne le upua le atua ia i lea taimi ma lea taimi. Whia lava le meo e au na mai ai po tono lau e kalesia, ia po tono fo o lau ainga, ia po tono fo o lau ministry, ia whia lava lo e au na ai mo le alii, so se vaenga, so se ngaluenga, so se au nanga, ia whaatalofa ia te oe, ia mawhaman ia tele lea tua, ia te oe, ia o na ngaluenga le leo lo e whaia mola na fio. Ale ne fiafi o la tātou amata si te talo, o na tātou whai mea whaasolo ai lea. Nenei tu la fiafi lo mātou atua, mātou tu e poto e whapena o na alanga ina le vi inga ma le whaane tanga ia te oe awa o oe e tatau iai le vi inga ma le whaane tanga lo mātou atua. Mātou whaafetai le nei lau tā ua wa e fua i mai e whapena o na whaavanoa ai o mātou tangata ina ia o mātou tala pea lo a fio anga pa ia. Ai mai se lau upu o le ola, o le upu e whai masulu i o mātou vai, ia mamala malama i o mātou wala. Le nei tu lalo mātou atua, a o mātou iai i le mātou au nanga nei, ia o te tatalo ma le nganga mawa lalo i lau a fio, ia ia lofa ma a wina mai alo nganga pa ia se i taito o luaina, ia i mātou taito tasi. Lo a inga o mawhai o na whaavanoa le taimi e mafuta ai, ma whaafafonga mai, ia ai whapena foi o na mana o mia foi lo wanganga pa ia a wā lava le whaasoa ino lo finangalo e lo whafine whaatau waa. Te talo le mana o lau a fio, ia whapena o na e whaauina lau upu le nei a fiafi, whaauina le whaafafonga lo a inga, ma so o se tasi lava le a mafuta. I mai e whau mai se o whawhine whaatau waa ma le vai. Ia tu maupea ia te oele vi inga lo mātou atua. Ma le file mune e o le whaavavau lava. Amene, ma amene. Praise the Lord. Hallelujah. Ia, ia le li. Ia o te lole nei vaenga le fiafi so a inga ia o le ata tala noa ia mo ta whaasoa foi. Ia i se upu fo'i ua whapena, ia o na au mai le nganga o le li, ina i o ta mafutaina, ia i o ta whaasoaina,
ia le nei vai mo le fiafi. O te whaautuina le tātou whaasoa le nei fiafi i le tātou polokalame o whaingoina o le Maapupula le Faaolataga. O te whaautuina le tā whaasoa whaapea ia the satisfaction is always in Christ's hands. Po le whaamaliaina atoa o le tangata e au lea lo tātou ali i whaola Yesu Keriso. O le tusi o lo whapena o na maua mai ai se manatu tātou te whaasoa ai le nei fiafi ia o le tusi lea Ioane. Evangelia Ioane lo na mata upo ono ia ai o nai whai upu nā a mata mai le whai upu mua le tatala ina o le mata upu ia se ia o atu lava i nai whai upu le nā ia pes fulfa ia tātou te whaasoa mo tātou tala ina ia whapena ia o na maua fo i se awa o ngata ua ia mo oe mau ia awa fo i le tā sabalingo lo o iai nei. I le mata upu lea Ioane, ameni, haleluia, ia o lo o whapena o na whaautuina ua whanga ina tangata i le bao, ameni, haleluia. Or the feeding of the 5,000 more, 5,000 more people, as mentioned in the Gospel of John. And this gospel is unfolds, or this story is unfolds near the Sea of Galilee. Ia ile taimi lea just before the Passover. Ia pe a olumana ia ile whainga Paseka Iutaia. O le tala ina ele tusi tala lea o Ioane. O lo whapena o na whamanino ai le muli o nisi o le toatele o tangata ya Yesu. Praise the Lord, hallelujah. Ina ua mae a lea o na vaai ini whaailonga i le taimi sa whaamaloloa ya Yesu ya ma. So the large crowd of people, o lo ta ua e Ioane, they follow Jesus not because of the curiosity in themselves, but olo manino lelei i le whai upulo na lua, whai mai, o na muli atu lea ia te ia le moto tangata e toatele, a wana lato mata, i ona whaailonga, sa whaia, i e na mamai. Praise the Lord, hallelujah. Lona winga, the people followed Jesus because they had see the signs po whaailonga he was doing on the sick people. Pe ona tala ile whai upulea. Ile atangia mai ai ile tustu singa lea a Ioane. This is not a small amount of people. Pe a tatou tala ina nei a ngai atu i whai upolo i lunga atu ma whaapea ai leisi whai upu. Praise the Lord, hallelujah. I le whai upulo na 5, whaapea. O na tepa ai lea o Yesu, o na fofonga, o sila atu foi. Wo mai te ia le moto tangata e toa tele. O na feta laia tu leo ia ya Filippo. So this is not a small gathering. Praise the Lord. Whai mai, ua te pā ua i loa e Yesu. Ua i loa atu e ona fofonga. Ua sila atu foi. Ua o mai le moto tangata. Whai mai, o le moto tangata e toa tele. So, ile whama tala ina ele tusitala o Ioane o le moto tangata e toa tele. So, leo se kamai, leo se tamai whala potonga. It is a large crowd, but it is a huge amount of people. Le ua ua muli, pe ua o ya Yesu. Ina ua maea. O na o lātou vaaya. Ia whaailonga, ia sa whapena, o na whaamaloloa i Yesu mai. So,
ile whaawinga ina o le tala lea Ioane i le motu o tangata. Praise the Lord. Hallelujah. Fōlinga mai o se mana onga. Why this large crowd of people follow Jesus? Ina wa mae au na vaaya ia whaailonga i le whaamalolonga Yesu. Whai mai, sa iai loa lea, sa iai le need. Sa iai le mana onga i tangata. So this large gathering of people follow Jesus has a need. Amen. Hallelujah. And this is why they are gathering in one place. Lea la foi lea, o le muli muli, ma wha poto atu, i le mea tas o loo iai le mana onga ia te i lato. Amen. Hallelujah. Ai, ina ua muli ane, ua wha apea na vesili Yesu ia Filipo, mai whetalai tulo Yesu ia Filipo. Oi fea tātou te whaatau wina mai aini a reto, ina ia a aia i lato nei. Peila e fōlinga mai, o le muli lea, o le mana onga lea iai, o le mana onga fia a ai. Praise the Lord. There is a hunger. Amen. Hallelujah. And this hunger of people looks like it multiplied by thousand and thousand of them. Pe a whaawinga le talatala lea Ioane whai mai o le motu o tangata. So, o le mea foi lea, na la ngona le Yesu, mai a te paae o na fofonga i le motu o tangata lea. Jesus felt there is a need in this human. There is a need in this people, this crowd. Amen. Hallelujah. So when Jesus lifts his eyes and sees the crowd of people, amen, they coming toward him. Langona silafia maua yai ya Yesu le manatu ma le iloa ma le finangalo i le mea lea tupu tangata nei. Amen. Hallelujah. Whai mai. Ina ua wa aia Yesu ma te pā e ona fofonga i le motu lea. Whai mai. Whaliu lo ma whea kia Filipo. Wa i whesila Yesu ma whea Filipo. Oi whea, where? Oi whea tātou te whaatau wina mai ni a reto ina ia a aia i lātou nei. Praise the Lord. Hallelujah. Ole whesilia Yesu lea o whai ya Filipo. Praise the Lord. Hallelujah. Where are we to buy bread so that these people may eat? Amen. Tātou wa ai i le tali a Filipo na ave ya Yesu. Whai upu ono, whai mai le tali Filipo, whai mai. Whai upu ono, whape Yesu, whape atu Yesu, o lana tofo ya te ia, a wau sila fia lava e ia, le mea le ana whaia, that's Jesus. Ai wa tali mai Filipo whai upu fitu, whai mai. Ele lava a reto. Pe a whaatau wina i te nari e lua se lau. Ina ia tofu i la tau masina mea i titi. Tali lea Filipo na ave ya Yesu. Ua vali mai lai ia Ioane. Le mea le tupu. Amen. O le tali a Filipo ya Yesu. O le valinga fo le na Ioane. O i tātou. Mala tātou la ngona. Mala tātou tali. E tali atoi fo ia Yesu. Pe ano i tātou le fesili mai ai. So in here, the writer or John immediately pulls us beneath the surface in here. O le whaawinga ina. Pe au tātou tilo loto ne iai. I lau mai tau atu iai le mele o tau mawhai ia. O tau mawhai o ane e tala mai. Mo i tātou. Ina i o tātou no whauta iai mo tātou. Ma whau loto iai. Praise the Lord. Hallelujah. Ole whawhita uli po le mele tu la i mai physically within us.
Amen. Hallelujah. O le tatou respond. I le o langa le nei tatou te o laina. O le fesile Yesu, where? O le tali le watali ai ia Filipo. Wa calculate Filipo. Le whaafita uli. Praise the Lord. Hallelujah. O I le uta mawhai o ane vali mai ai te oe maha. Praise the Lord. Hallelujah. Le response lea ua tali ai Filipo ya Yesu. O I lea ua highlighta kua le limitation le nofo ma le tangata. Le limitation po le ngata anga. Po le mea ua ngata mai ai lea. Le whaatua ma le iloa. Ma le malosi o le tangata soifua. Praise the Lord. Hallelujah. E o ofo i lai le whaatua o le tangata pe atilo iai. E fōlinga mai, o la no tupu le whaatua, wa le tali tonu ma le malosi, wa vai le whaatua, e iloa ai le natura o Yesu. Ai whai mai Yesu, o lana fesili tofo. O lana fesili tofo, a ua sila fia lava, e Yesu le mea o le aia whaia. Amen. Hallelujah. So, o se fesili na whaapena o na whaamanino mai ai a te au. Le tu a inga expose sai le tangata. I le ali I malona finangalo. Praise the Lord. How people will expose their perception to Jesus. Whenever Jesus demanded or whenever Jesus asked us, this is how people expose themselves. This is how many of us expose or reveal ourselves to Jesus. Lea ua whaali atu iai lea, le mea ua ngata ai le iloa. Mea ua whaali atu iai le mea ngata ai le whaatuatua. Lea ua whaali le mea ngata ai lea, e ngata ai le satisfy o le tangata. O le fesili. Where are we going to buy bread for these people? Ai tali. Fai mai le tali. Ele lava. A reto. Pe a whatawina I te nari. Manei ai o le mele mana o Ioane momoli mai le tali le watali ai foi ia Filipo ia Yesu. Praise the Lord. Hallelujah. Instead of answer where to buy the bread. Hallelujah. Filippo responded by calculating the cost. Amen. Hallelujah. O I e whaailoa mai ai, le whaa moe o le tangata. I le lalolangi maona o loa. Amen. Hallelujah. O I wa whaailoa mai ai, le whaa moe o le tangata, I mafua anga ma excuses whaa le lalolangi nei. Hallelujah. Ele itali mai a Ioane ia Filipo ile fesili. Ai ua ia tango ilea whaavasenga I lana lava mafuaanga. Praise the Lord. Hallelujah. Ua whaavasenga Ioane amine Filipo lana tali. Ilona iloa. Ile mea wangata ilona iloa. This is where wali miki ile iloa Ioane. Amino Filipo. Wali miki I wapopole anga ile tupe, ile wage, ile resources ole lalolangi. Hallelujah. Wale aise whaatua. Ia te ia. E tali ai ma le moni ma ave ia Yesu le tali e tatau o na ave. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Vi ia le ali ia. So, ole fesili, what do we see? Ole ala tato ai, praise the Lord. When you stand right in front of something that you cannot solve. Beatil tiri Filippo. Ole va ai Filippo le motu tangata totele, he cannot solve it. Le ua le popole. Le oso tu le mautonu.
ona le mafaile ona ave sa'o ia Yesu le tali. Ai ua oso faile excuse. Ua tuule malangona e tatau ona ave. Ai ua faile reason lava ia Filipo. Whapena umale responda le tangata. Tangata o lo whapena ona le mautonu lo na whaatua. Ma le tangata fo ile ele ave umaya Yesu, wia mo Yesu. Ai pe e tongi le moa ai uu le afa. Praise the Lord. Hallelujah. O le tali le watali ia Filipo. Ele o se tali e whapopola Yesu. His answer doesn't doubt Jesus, which is good. Ele o se tali e whapopole Yesu whapea ele ai se mea. But wa matua I manino le lei mai ai. O loo whapena o na ia ave le tali. Ile reality la iai. La iai lo na langona. Ile reality la iai Filipo le taimi lea. Praise the Lord. Hallelujah. Li ieleli. Ile fai upu fitu. Tsoe fafofonga la. Fai mai. Ua tali Filipo. Ele lava a reto pe a whaatawina I te nare lua se lau. Ina ia tofu ila atau masina mea I titi. Hallelujah. Praise the Lord. O lona winga. Pe a tato tilo ia le tali lewa ave Filipo. O le reality o le mea lai tu o iona vai tu lo. O le reality o le si o manga la iai. O le reality le la po le whaamonianga le la. O le o langa la iai Filipo le taimi lea. Praise the Lord. Hallelujah. Ia e o foi la ina ua whapena ona o mai le whai upuiva whai mai ia le siva e ngol whai upuvalu whai mai. Ona whai mai lea ia te ia o le tasi o na so o ane te rea o le uso Simona Peteu. Whai mai whai upuiva. O lo o nei le tama. O ia te ia a reto ka rite lima. Mana I a iti e lua lau. Ai au mai ea ia mea. Ai au ma ea ia mea ia te ila tau e toa tele. O le tali lea antelea. Kusa le ua oso pasala vea ku antelea ia ina ua whaalongo atu le tali Filipo. Osa kufo imanga ia e vaku longa si o manga ma le mea la ia inga ia. At the scene I le taimi lea whai maila na tala. O lo I nei le tama o ia te ia a reto kari te lima manai a iti e lua. Yeah. The same thing sa fai Filipo ya Yesu. The same meaning o le tali le na avi Filipo ya Yesu. E musu Filipo e whapopole Yesu ea. E musu Filipo e whapea Yesu mea wa ama nge ke ua le whawhangaina tangata ia. Mai popole Filipo ya ngai nge ke ua suru solo su e mengi me whaalawa ile e whawhangai tangata ia. Ai o mai fo ia Anteria. Abate fo le talia Anteria. E le o whaapea o tinai po whaafiti Antelea whaapea e le o lava. Whaapea Antelea. O lai ai. O lai ai. Ai, o le mele fōlinga mai Italia lau tō lua ia. Whai mai Filipo. Ele lava. Whai mai Filipo. Ele lava reto. Pe a whaatawina I te nari. Ai whai mai Antelea. E iai ia a reto e lima mai ia. Ai whai mai. Ele lava. Ai au maa. So, aku whakasi mga kolua ia. The bottom line, it is not enough. But, o laela ke keu luma fale ia Yesu. O laela ke kau mawhai inga ia auange I whaamuta ina. Laela ke kau mawhai pei fōlinga mai. O la ua tangata ia ua whememea.
ma pe folinga mai o tau whaelo atu ia Yesu o ila ua ni tangata e le lava. Yeah, but that's the truth. Ua la tau atu, i la tali, e le lava. O le bottom line now, le la tali wa ave. It is not enough. The sin, la ke kuku ai, ma le si o manga le la ke kuku ai. Wala kikilo aku, o le si o manga e le lava. But sa ola ave lava se tali a Yesu, tau lava ina tau wane ai. O lona winga, e le o a toa le tali. E le o a toa le tali atu le au ngani mai a Yesu. I le whaamalia ina le mana o Yesu. O le mana o Yesu e whaamalia ina lo na finangalo le tali. Ai se ia, whatau nuula na ngā luenga e masani ai. Patau si o manga le ilo ko lua i le ai ai wha papaka ko ai ai i le wha le tino. O si o manga i le o lava. E le o lava le wha atua. Amen. E le o lava ia le toa. E le o lava le toa ia i la ua tau tino ai. O loo pala ai le si o manga e tau tino ai ia Yesu. I le truth. Mai fōlinga mai. E le o lava i la ua. I lo lai loa ia Yesu. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Kako ma ai le pattern lea wa whai e lau ko lua ia. Whaata inga. O se whaata inga wa tatala mai e Ioane lea vanua tate mawhau fo i aita ua o tangata o lo whapena o na malamalama mai loa le upu ma tala noa le upu ma wala ma whatau nu le wala awina mo Yesu pei fo i au Ioane ma pei fo i au Filipo ma anterea. Kusa ole pattern lea wa kako kikilo ku iai. Praise the Lord. O tangata mua le na tali. Whai mai. Ulai tala ngoa nga i resources. Leka ngoa lai ai. Ole mafu, ole mea lai conclude ai longa langa kali a Yesu. Whai mai, olai ai, e le lapa. So, olai ua ma aile le tali mua po o Filipo, o mai Filipo. There are some. But at the end, ole mea lai fia whala Yesu, e le lava. Insufficient. Amen. Hallelujah. Aluakulesi. The other one, what he sees, there is a possibility. Whai mai, o le ilea mga le koe lima mai e lua. So, o la wa tali lona lua, there is a possibility. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. And still, o le conclusion lava o la natali. Ele lava. E inaccurate. Ele whekaui le amount male to atelo tangata. So, different eyes of these two. Mai ile va ai faale tangata a Anterea ma Filipo. Ese lava ai. Ai tutusa lava o la lamona. They got different eyes to see what is happening in their scene or in their environment. But the conclusion is the same. Not enough, insufficient to feed the crowd of people. Hallelujah. And this is where the story familiar with us at the moment. O I tonu lavala. Lea e mawhai ai, o na relate mai, mo tato iai to tonu, o le tala lea. Hallelujah. Praise the Lord. This is exactly how we respond. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Tato tilo iai. Ile tato wo langa lo tato wo lai nei, maha Yesu lo tato faola. Praise the Lord. We don't deny God. Tato te leo whaafiti o lo tato au na pea. O lo tato talitonu pea. O lo tato whaitau pea lea fionga pa ia lea tua. O lo tato whaia pea ia ngā luenga au alo tato whaola. So we did not deny the Lord that we serve. Amen. Hallelujah. But we just evaluate the things. Amen. Hallelujah.
before we involve God in our evaluation. Amen. Tātou te leo whaafiti, pe tātou te upuleanga, pe tauleanga, pe whaaleanga lo tātou Yesu. But the matter is, we evaluate things a olei involve Yesu le tātou whainga filifilinga. O tātou filifiliina, whaaiunga o mea, ma o tātou whaia whaaiunga o tātou mea. Ai lei tātou tapaina le nganga pa ia o le atua, pe tātou te tatalo atu le alii, se I whaamanino ma whaasino mai. O e tau ai ma whaailo ai, e se le vai o le whaatua. So se tangata lava e whaamoe ma tali tonu ma whaatua ma losi le atua. E ave malava I le atua, me malava o loo ia iloa, o loo ia te ia. Ai ave foi, e ave le masalosalo, no doubt. Amen. Ai tatu ba ai fo Italia anterea, ma Filippo. There are resources, but insufficient. There is a possibility o loo ia ia mfalawa, but still insufficient. They offer, they told Jesus, but la yai malea, la yai male whaavai itua. La yai male popole. O ie whailoai, e leo lava le whaatuatua. Ua popole o ngā pau lava I o mele maua ile si o manga lo yai la ua. And the same thing with us when we respond. Amen. Hallelujah. Tai me fesilingia I tātou Yesu, tai me au mele finangalo Yesu. This is how most of us respond to Jesus. There's a possibility, Jesus, but so sad, it's not going to be enough for so many people. There are some resources, Jesus, in here, but I don't think it will be enough for everyone. E ave ya Yesu. Once ke ave ya Yesu, se manatu, se langona, se mea lo e manao iai, ave maleloto atoa, ave uma. Take them all to Jesus. Ave uma ya Yesu me uma. Awale ave popole, awale ave masalsalo, awale ave ai pe yele, si ungai kua pe, ka fe pe ale lava. E popole inga nge ifa ale kongu. A oaile ave iai. O Yesu. Amen. Hallelujah. So, we don't say that Jesus cannot do things. Ile kako wolanga whapenga. Ile kako Yesu le ke au ngai. Le kako malama iai. So, le kako lo mo kako whatuatua iai. So we cannot say that Jesus cannot do things. But ole mele le kupumai. We simply conclude things. Aele yo kaku avea ya Yesu make faya maile fayunga. So before we handed things to Jesus to finalize or to make the right decision for us, we did make the decision ourselves. Hallelujah. Praise God. Isaiah. Wale lava le whaatuatua. Wa whaatuatua I titi. Wale yaya te itatou le whaamoe. There is hope in Jesus. Wale yaya te itatou le whaatuatua lea e mawhaia le atua mea uma. Amen. Hallelujah. We don't refuse faith, but we just calculate things. Kako ke leo whaavai le whaatuatua. Ao le whaafita uli lea, le yonga kau pa mai le whaatuatua o le stangata. Wa kako whika ngofi lava whao ngalo kako ko mai, malo kako malosi, malo kako iloa calculate ai mea. Ka with me lima areto lua I ama koe calculate ku lava. Ai longa e lava ai le ko akele. Ai longa e kofu le kangaka malanga me kasi avita.
So the same respond nga faya Filipom Anteria. The same respond that most of us ulo ka ko respond ay leli, including me. The respond le, it is not enough. It is not enough. Hallelujah. O I tonu labalea. Ua toi wha maite mai e Yesu ya te itato. So here, we are forced to look back again. Amen. Hallelujah. Not at the crowd of people in the muli a Yesu. Not at the problem le tu la imai ilele lava poa mea lava fangai. But actually, it is a good time for us to look at where we are now. We need to actually look at the scene, at the environments that we survive and the environments that we live, and the environments leka ko kinga lua ile upo le atua. O I o lo au mai ai le wha maa losi a te itaua. Taimi o lo tatou tilo i le si o manga o lo tatou ngā lulue ai. Lou tamali i anga, lau ngā luenga, po o whea tonu lava le mea o whaale tonu. Hallelujah. A reto e 5 mai e lua. 5 loaves and 2 fish. Praise the Lord. Hallelujah. And in front of all 5,000 men, besides women and children. Hallelujah. This is not just small. Hallelujah. Bieleli. O le mea lewa tūlai mai. Ua o tātou whaangata. Ua o tātou whaangata mea te tau na ave a Yesu. Ua o tātou whaangata i le tātou lava fua. How we scale our portion. Wa ka kua whaangaka i ngā. Ngang kako ki kilo lava i le tele ma le toa tele o nganga lo fia ai. Ma nganga lo fia mana o mia le fesoasoani. Ma nganga lo fa pena o na pongisa. Penikloa. Nganga penika kilo aku ya o ka whenai. O sole. A vela e fa fia. Le fo ile o lava. So, o leo ua. O leo e lo sin ma lo environment. E leo koa. E leo okay. So, o inga. Leo ke le ngau kakau fika inga ai le whainga o le ngā luenga. We scale things i le mea lea e I a kakau. Pau ale fesilia Yesu. Wea. O fea. Tātou te whaatau mai ai. Ni whalawa. O lona winga. O le fesilia Yesu. O la iei le mea whaatau ai whalawa. Amen. O la lava ya Yesu mea whaatau ai ma whaatino ai. Pau ale fesili whaasino. O lona winga. I o kako wo ka uma. O I ma I. O hava e nga ia. O fea tonu lava e whaasino iai. Ina ia alu sa o lava iai le whaatau whalawa e au mai whalawa. Praise the Lord. Hallelujah. O le ale mo tupi o tātou mawhauwhau. Our mind refused to accept. Le moni e tātou no tātou ave. Hallelujah. Praise the Lord. Vi aleli. And yet, na sila fia Yesu, e iai lava le mea o le aia whaia. Mo uma na sila fia Yesu. Pau lava le sila Yesu. Ina yo tātou fesosoangi. E avaku mi soses. E avaku mi mau. E avaku mi mea inge wha malosi ai. Me wha tele inai. Ia ma ye wha iloa kwai. Lai lava la whanau. Lai lava lo au so. Le ngā le sila kwa lako iloa. Lai lava lo tātou iloa. Praise the Lord. Whamet wha upa se furutasi. O na tango leo Yesu I areto. O whawhetai. O na tufa lea ye ta o oto. Ua whaapea foi maia. Ua avatu whaita lia I lato. Praise the Lord. Hallelujah.
Whaimai. Ina ua umona whaavasenga me Yesu, ia le sin lea ua tilo ma ia Ioane, ma ia Anterea ma Filipo. Whaimai. Na ia tango loa i le areto. Wa mea taua ia taua i whaimai. First, na ia whaafetai. Na ia tufa. Amen. Hallelujah. Na ia whaafetai. Praise the Lord. Hallelujah. Ia ona tufa lea o le areto. So, ina ua i loa Yesu, ua ngata ia le loa o Filipo ma Anterea. E avatu waini sose siate ia, e whaailoa ai po fea e mau waini whalawa. Ona ia tango loa lea i le areto. Whaimai, he gave thanks first. Sa ia whawhetai. He breaks and he gives. Praise the Lord. Hallelujah. So a inga le ne afiafi. Au tato tilo iai. Ile tala ina ma le whai upuanga i lalo. Whai mai, whai upa sifululua. Whai mai. Ua mao o na lava i lato. Una whetalai ane le o ia yona so. Ia wha poto toe ainga. Ne i aini mea e mau. Kako kilo le leimo kako mafau ye. Amen. Hallelujah. In his hands, he gives thanks, he breaks, and he gives. In his hands. In Jesus' hands. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. O ao Yesu ia safatino ai. O ao ia wangata ai. Le tau mawhai, lea sa tau mawhai e Ioane ma Anterea. A Filipo ma Anterea. Praise the Lord. Hallelujah. Ua whapena ona a mata mai i a ao o Yesu. Le wha malieina, ma le tofu sia o tangata ta ito atasi. Ua satisfy, wa a ai, wa totoe. Hallelujah. Praise the Lord. Whai mai o a ao Yesu. Amen. Glory, hallelujah. O a ao e le toe o iai se le lava. O a ao ua whapena ona whaamalie ina i le ngā lala o le toa hafe ma hafe sa ngā lala. O a ao sa whaatino ina le fe au ma le ngā luenga ma le whaamalolonga. O tangata e toa hafe ma hafe. Hallelujah. Praise the Lord. For my everyone eats o tangata wa a ai. Amen. Hallelujah. For my o tangata wa whaamaliaina. Everyone satisfied. Praise the Lord. Hallelujah. Ele o ta ua mai whaapea, a few of them eat, or a few of them satisfy. For my everyone o tangata Amen. Hallelujah. Ele o yaise not enough. Ua lava wa totoe. Le va venga na whaatupu mai i a ao Yesu Kiriso. Ina ua ia tango le areto. Whaafetai, ma whaapena o na tufa ina le areto i tangata Hallelujah. It is for everyone to be satisfied and to have more than enough. Praise the Lord. Pa ai le tala ine Ioane mo i tāua. Ele i a, ne melo te mawhai Ioane wha matala. Ele i ma e a ina ua a ai umatangata. The scene does not end when everyone eats and satisfied. He prays deeper inside
sa whapena o na whaaloloto e Ioane le tala ina mo oe maa o ina ia tu mau pelo ta whatua tua. Ma whapena o na whaailoa whai mai. Ua totoi. I le vaenga lava lelo whai upe se fululua. Whai mai. Ua mao ona i lato. Ona whetalai ane leo o ia yon au so. Ia whaapoto toe ainga. Ne iaini mea e mau. Ona whaapoto ai lea. Wa tumu ai ato e se fulu male lua i toe ainga. O a reto ka rite lima. O mea ia na totoe i e na a ai. Fulu wha. Wailoa e ia tangata le whaailonga na whaia Yesu. O na whaapea leo i lātou e moni o lea lava profeta le nei. O le maliu mai le lalolang. Praise the Lord. O i o lo o iai le mamafa o le whaamaliina. This is where the weight of satisfaction lies. Amen. Hallelujah. O leftovers. There are leftovers. O le ngata ina lava matatoe. A ua totoe ma whaatutumu ai ato. Amen. Hallelujah. There is abundance in Jesus. Ele aise not enough lo tatou faola. Ele aise le lava pe anga lue lo tatou faola yo tatou ulanga. When Jesus works within us, there is an intentional abundance of his divine mercy for us. E whaamaliina I tatou le alofa le ali. E lava matotoe, tātou te fo'i, ma mea watu tumu, I le alofa ma le anga le leo le atua. In his hands he gives thanks, he breaks, and he gives the bread to everyone followed him. We umana muli a Yesu ina ufa alongo mai loa, sa whaamalia ina umailato, na o malau, mea na totoe, ele I uma, le lofa le nao Yesu. O le whaamalia ina le nā mai lo tata wali o Yesu Keriso. E whaamalia oe, ma toe iai, ma le whaalava ina ia whaape nā o na tū maua I pea oe le whaamalia ina lea. O le lofa tū noa le nā o lo tata wali whaola Yesu Keriso. Praise the Lord. Hallelujah. O loo iai ia mea totoe, ina ia whaamaonia pea o ia o le whaamalia ina. O ia e malie atu atua iai o tātou loto. O le sapalai, ina ia toe restore I pea I ka ua, ma ia awange I run out ka ua I kemi umole nei o langa. Praise the Lord. Hallelujah. Se o ainga. God does not stop at enough. Amen. Hallelujah. He moves into more than enough. Elei tau fia le alofa le alii. Ina ufa ai mai wa lava matotoi. Wa lava. Wa tofusia I tatou. Sa faatele ina pea. He keeps on supplying until now. O lo sapalai pea le alofa le atua ya te tatou. Ala mai lana upu. Ala mai lo na nganga pa ia. Ma le ano a I o mea o whaia le atua. Hallelujah. Se o ainga le nei afiafi. I o tatou loa. O I tatou. Ua pe I tatou o Filipo I nisi o taimi. O tatou whaavasenga mea o loo tatou iai. Ma whaavasenga mea o tatou maua. Ai loo iai se kako talitonu ya Yesu. O tatou whaavasenga lewa ai o mata. Before we trust that Jesus have mercy. Enough mercy for us. I ele tei me peifo I tatou o anterea. We see things. O tatou wa aiwo iai a reta lima mai e lua.
But o nā mea tātou te vaaya iai. E leo iai se wha maunianga ia te tātou e lava matotoi. Ona o lea, ona le greediness i nisi o taimi. Ma lea, ma le wha atua i titi. So, iei taimi tātou te Filipo ai. Tātou te wha vasenga mea. Ai lei tu mua ma ave ia Yesu. Le mea te tau ona wha vasenga mai a Yesu. Tātou te Filipo, tātou te antere ai nisi o taimi. Ka ko ke vaaya mea, ka ko ke vaaya le alofo Yesu, ka ko ke vaaya mea wa foai, patolale mea le tupu ia te tātou. E leo ia tātou se tali tonunga e lava matotoe mea ia, o lo ia te tātou le a le masalo salo, ai longa a lava. Lo ia te tātou le masalo salo nisi o temi, o ke le whaamalie inga i mea ia. Leo langa le whaamalie ina. Hallelujah. O i tātou fōi o le moto tangata i nisi o teimi pe a tātou tilo iai. E ili teimi tātou te fia a ai ai. Ai tātou te fia a ai lava i teimi manofoanga. E le mawhai ai o tātou tangata o na provide le whaatua. E mawhai ai o no tātou a ai i le upua le atua. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. But Jesus still says the same thing to us. Po o lava I kua inga environments mai kua inga tali tātou te ho ai e ave a Yesu o tātou mana onga ma le tātou tali atu le finangalo Yesu. Still Jesus will say, bring it here. Au mai I inei mea nā. Bring everything here. That was Jesus always say to us. Pe tātou te Filipo I nisi o teimi, pe tātou te Anterea, pe tātou moto tangata I nisi o teimi. O le wala au lava lea Yesu ia te oe maa. Bring them here. Au mai uma. Whaailoa mai. Awani etu ua se langona. Awani etu ua se mea te vai ai. Awane tu ua sautinga au mai uma. Hallelujah. It's not because e lo mana o Yesu I mea le ya kako e waku moia. It's not because Jesus needs what we have. No. Praise the Lord. But o le mana o ngā Yesu, if you whailoa mai a te itato, Jesus wants to show to us when we want something or whatever we have, surrender them to Jesus. Ave uma. Tu wina tu oe lea lii. Tu wina uma I tātou lea lii ma le ato atoa le lei. A whaisa kako Filipo, a whesili Yesu po fea, ia ave uma iai le tali po fea. A whesili fo Yesu pe o le melo whailoa Anterea. O lai iai le avanoa o loa iai I ama areto. Ave uma lava lo wiloa na iai. E alo Yesu. Ave mea e mauti noa lava e lo fatu no Yesu whaopopo. Hallelujah. So inga iai le teimi tātou te. Langona ina I tātou te o ti ngā o le nei o langa, praise the Lord. E le teimi tātou te whaalongo ina lo tātou maa losi na o le 5 whalawa ma le lua I ai nisi o teimi. E le teimi tātou te whaalongo ina ai ia o tātou situation ma o tātou o langa e pei ua ma mawhātu o tātou o langa nei lo mea lo tātou tau aveina. Wa mamafa atu o tātou ti ngā nei lo mea lo tātou lava I wha umai ti ngā nei. Hallelujah. Just remember this. God does not ask us to become enough. What God asks us is to surrender what you have for Him. Because in the hands of Christ, lea sa vai vai nai areto.
Praise the Lord. Hallelujah. Nothing remains small in the hands of Jesus. Nothing remains insufficient in the hands of Jesus. In the hands of Christ our Lord, there is always satisfaction. So ainga, ole nale ta fasole ni afiafi. Remember, God doesn't ask us to say it's insufficient, or God doesn't ask us to say there is something but not enough. What God asks us to do is to surrender all we have to Him. In His hands, there is no not enough, there is no insufficient, but there is always satisfaction. Whamanuia le atua ia te oile ni afiafi. Whamanuia fo le atua le na upo tatou whaasoai. Tu maupe ia te ia le vi inga e whaavavau lava. Whamanuia le atua le au nanga la so mai le ni afiafi so tatou ainga. Whauine tatou se tatalo whaaftaita mai loa lofa malowanga le lei. Whaaftailo upu tu mau ia te oile vi inga. Ni yo le whaavavau lava. Amen. Praise the Lord. Manuia tere le afiafi lo ainga. Manuia le au nanga so mai. God bless.